Groenewil, ek is Doria Stein van Netline News en welkom Groenewil Kids Network waar ons bring wat in en om ons skool gebeur. Vandag is ek hier met ons onderkaptein en ons kaptein van ons onder 13 rugbyspan. Hulle gaan ons 'n bietjie meer vertel oor wat op Saterdag se wedstryde plaas gaan vind. Ons onderkaptein is niemand anders as Savannah Williams en kaptein niemand anders as Nigali Tambo. Ek het so 'n paar vrae om hulle te vra. Nigali, hoe voel dit om 'n kaptein te wees van 'n 13 rugbyspan? Dit is een vreugde voor mij en dat zie ik stel een voorbeeld voor die span en voor de school en ik wil het baie dankie sê voor die africhters dat hulle vir my gekies het. En Savannah, hoe voel dit vir jou om onderkaptein te wees van ons onder 13 rugbyspan? Voor mij voel het baie lekker om onderkaptein te wees en dat beteken dat je moet die voorbeeld stel en ja, ik net sê baie dankie vir my weer meneer Davids en Coach Roy dat hulle my gekies het vir onderkaptein. Nigali, hoe voel julle oor die wedstryd wat op Saterdag plaas gaan vind? Ik is meer positief voor de wedstrijd en dat ik denk ons gaan die wedstrijd winnen. Ik wil baie opgewonde oor die wedstryd wat plaas gaan vind. Kan julle miskien vir meer vertel oor waar die wedstryd plaas gaan vind? Die wedstrijd gaan op Laerskool Parelzag plaatsvinden. What do you think of your under captain? Will he be able to support you on the rugby field? Yes, he will be able to support me because I played many games with him and I see his reaction and how he keeps playing the game with the forwards. En Savannah, wat denk jy van jou kaptein sal jou kan ondersteun op die rugbyveld? Hy sal my ondersteun en hy is 'n baie intelligente speler en dit wat hy doen in elke wedstryd wat ons saam gespeel het. Soos ek verstaan, Savannah, julle verlede jaar die Sevens gewen, is ek reg of verkeerd? Ik was in laatst verleden jaar daar nie, maar ik heb gehoord dat ons die 7 sal wen. Ons het die Sevens gewen en ons africhter was Anja Kok en Coach Roy wat vir ons gesê het dat die beker is ons nie. Wat denk julle wat gaan die puntetelling wees? Daar kan ek nie die puntetelling sê nie, maar vir my is dit dat ons gaan met 7 punte wen. How does your players feel for the games on Saturday? They feel a little bit of nervous but with excitement and they hope they will win the game. En hoe dink jy hoe voel die spelers? Hulle voel baie opgewonde van dis almal se eerste 7 wat hulle gaan speel die spanning. Do you think you will make it through to the final round? Yes, we will be able to make it through if each player give 100%. En Savannah, wat denk jy? Ik denk dat ons het gaan maken en ons het baie hard geoefen aan hierdie week. Is dit jou eerste onderhoud op die skool? Ja, dit is mijn eerste onderhoud en ik was een beetje nervous. En Savannah? Ja, dit is mijn eerste onderhoud op die school, maar ik wil een beetje zenuwachtig. Okay. Dankie almal, dit was ons van Groenewil Kids Network. En nou is slimmer kinders, slimmer kyk. Bye!